Hello don tum, welcome back to my YouTube channel. Nila channel jo subscribe klang bota subscribe ik tha de ho don tum. Pindi bang kai YouTuber meet alam na chathan pon na. YouTuber meet up long kidun ale doma vema alang li ya ke happy the Ruplin diary alang li lamning je pon than pon lasi arjupon sinang de ho don tum. Ale doma vema ke nali tum da chini po lang te. Lang inod bahini tum nang pupune channel lang promote pitha pupu. Laki open stage opportunity lon ke job phanda chuning rita job lolo job phanda arjuta job lolo chithana job lolo lake Hok lo. nang ke hang lo mama channel long ma che promote dun ji na jinu vlog sa channel long ma che promote dun ji mukrang be ke da channel long ma che promote dun job long stam me lake job tathang tanang pu bang lo lake job promote dun long lo la vlogger sa tum hal ale to online lo la ke hedi vlogger sa tum hang ke bang channel long ma che promote dun job takali lo lake nang me thanga channel la phanda content talong po content te isivet lege long ji gali la no na son dim la for youtubers me da dim ta locations ta me mesen na di la koka la ke isi picnic spot isi tourist place lo ma ti di lege nang tum la so dim view le paklang ji pusi ta me la ta isi content lo la pe youtubers meet program pe pima do la hale paklang pusi ta me la ta isi content lo la pen ke nang le tum jong si ko pine special performance do tahom ba kumani kilun tha kumani ki kan thol hai huya clip se tamme nang tum endun open upload o da choklo blogger sa tum phan ke lake ame thanga content na phanta videos ke thong clip phota long ong lake e to online lo la ke hedi blogger sa tum phan ke bang channel long ma che promote dun chot ta kali lo lake nang me thanga channel la phanta content ta long po content te isivet lege long ji gali la no na son dim la for youtubers me da dim ta locations ta me mesen na di la koka la ke isi picnic spot isi tourist place lo ma ti di la ke na tum la so dim view le paklang ji pusi ta me la ta isi content lo la pe youtubers meet program pe pima do la hale paklang pusi ta me la ta isi content lo la pen ke na le tum jong si ko pine special performance do tahom ba kumani kilun tha kumani ki kan thol hai huya clip se tamme nang tum endun open upload o da choklo blogger sa tum phan ke lake ame thanga content na phanta videos ke thong clip phota long ong lake la pen ke akaple ka tum ta hedi la singer to dancer to entertainment channel to hai si tamme hedi ame thang pini perform no loplo te la so la hai ke perform na pot ke blogger sa tum ke lake upload public pola si la hai hui ke claim nun pen ke nang me thanga channel phan che promote do no lake La tuning sta me thang practice awe pin pen sta me hedi ke kan no hai ke lata isi mind game lo lata la ke kan non practice awe pin men kan dun pusi tamne na ke upload pi bang ke inno bang hini ke to fake lo lake la son no upload te me thanga channel che promote do lake la si youtubers meet ki dun ke lake ale do pic Lalu dona tu lasi ale do di lasi nang ta theklong lo ke dilong lo ke lasi for YouTuber meet up che tong i khu nang kadok ka beta nang le tum same bang ignon adim ke harlong pharla koka lal dak lo lasi nang le tum ta bang ignon date bang ke 20 December lalu lasi nili ta bang ik pon nang le tum bang non che tong ig nang kadok ka beta de ho lasi pin nilam the bang ke lam le lo kardom